Tender my apology of coming late here today. Till this morning I was in Guwahati. On my arrival I attended the fish farmers meeting. Thereafter I attended launching program of ginger USB with the Union Donor Minister Sindhya ji. And thereafter, I have another unscheduled meeting with the MZP leaders. So as soon as we finish that meeting, I rush here without going home. And I understand that we are already behind the schedule. And still I am here between you and the dinner. My speech for today has been drafted in Mizo language. For those who doesn't understand the local language, I request you kindly to bear with me. Yesterday I met the Union Home Minister, who also happened to be the Minister for Cooperation, and he learned about the effort for the upgradation and augmentation of our milk production. He's very happy. And is likely to come here. Kan Chairman le kan CEO te le kan Minister Zaum tak Pu PC Vanlalruata te kan Cooperation Commissioner Pu Udit Prakash Rai IAS tele and RCS Pu Zon LT Sang te then Nabat GM Guwahati Pu Kamar Javet te the previous GM Pankaja Bora, she has left us, and she's a wonderful lady with a tremendous contribution for our state's economy. That compelled me to give her, a letter of appreciation. And now we have another good officer here. We welcome you here and feel free. Kan RBI GM Apu Tilungdim Te, RBI DGM Pu Charudatabi Patil Te, RBI AGM Pu Haris Vedi Te. Kan Nabat GM Pu Baskar Manta Tele, and Nabat DGM Pu Rokunga Te, SLBC Convener Pu Lalpang Lo Tusing Te, and ES Mizoram Sinot Reverend Dr. K. Lalom Zuala Te, kan Chairman Hui Pu Zesi Chongvora, local Tailo Nimoni, Akalmo local Tailo Hi PT Lalmuan Pui, Wena, kan Chairman Hui Mel kan Mulova, Tin kan MD Louis Pu Tanhola IS retired. Mel kan Mulava alomom khop mai tele kan ex-CEO Pu James Roy Lianate Pu Ropiang Lianate Pu Laljual Lianate le kan MCSP Chairman Pu Choi Moya te le voina sombik local etalo omjong song te sibai kabuk chuwa. Mizoram Cooperative Apex Bank RBI Scheduled Bank Status Amuvanga Law Berzingami niin kainfria. Scheduled Bank Status Spec ani tu kafir rualin ka social media kaltlangin lompuina katitsuaka. Gazette aron tsuaka lompuina karon titsuak lea. Achievement tumuna tum ni lompuina kasiam omchun. Alan hiya lome. Apex Bank hi Mizo mipuite liau ani shareholders hi chini chau an oma pakatsu Mizoram Society shareholder te ani anang chu Mizoram Sarkar ani Mizoram Sarkar hi share hi 18% ani Mizorama Bank kan nei mek zinga share ani tamberna ani MRBI hi 15% ani lion share nei tu single shareholder at Mizoram Sarkar hi alian birani.
chuwang chuan kan zawai kan ta sarkar te ne na kan ta tlang ani he bank ki kumsang khas kwa somriat pahnia he bank pian khan a thiltum lian ber chu Mizoram mipuiten eizawnna ngelnghet an neih theihna na hmalak ania sumdon na ril ru in mun lailum alu aberlova Vawiin thlengin chu ril ru puchung chuan alakala a thlenchina pianga mipuite point kan sor tangkai ni tuna hian in CD ratio hi 65.93 ania Mizorama CD ratio traber ani mekin ka ria Apex Bank CD ratio hi aniam ngai lo ni ATM nei tam lawa po hian SBI.2 in ni mek ti kalo ria ei ringot po hi luani ATM bun hi customer te tan ol samna thlen tu ani rualin ain kol a hau tak thunga bank lian vak lo tan chuan ATM nga hi au puram veo me ni masla Apex Bank hi chuan adin chan le thiltum ka vong tlata mizo trong ngata ziak ATM somli le panga en kolmek ani tin biak in sakna loan scheme abik takaduan in han nei te hi alom omin ka ria sortu po antam viavin ka ring nitin asum le pai da khol du te tana pick me deposit collector in han duang chuak te hi mirethei te tana ding in nizia tilang tu ani thingtlang mipuiten tangkai zo ka bank kan sor theina bank pakhat chu pax le mpax te hian ni Apex Bank hi India Rama Apex le Mpex kalpui thaber zingami in ni National Performance Award po akum zonin tumni lai in dongti te kan lo ani internet banking le internet manga ol samnai khovelin kan war tiala tuna chuan bank lian sok te ti theyang chu intive theide vekto nin kalo ria kalom le mai hetianga tun lai thiam na manga banking system kalpui hi RBI point te funga aman kering ani Mizorama mipui kan la tamlu tuklova ziale chiar thiam kan tam sia digital state in lan kai hi ahars don lovin ka ria thanem kangai le digital state ni theitur hian kan kalphung po kan herrem chokret angaya chu sarkar point kan timek ani khowela hian ram te nau te hi digitalization a hian a culture kan ni Hong Kong te Indonesia te Vietnam te Japan te South Korea te Israel te British te le Estonia te Estonia phei chuan 98% citizen kha an nei tir thei to ami is of business kan ti pia lam hian thleng to industry handin don hian in within a couple of minutes khanin anti zo der thei to ni khatiang khop khanan chaka Mizoram a size at the population kan tlema le kha kan thiama first fully literate state kan nia quite manageable ani Mizoram hi chuwang chuan digitization a hian India Rama North East a leading part kan chelme ka tuna hian India Rama pakhat na ni rami ka duwa chumi ti tur chuan thei top chuat lang turin kan som chuni Hetia Reserve Bank of India Act 1934 hnuaia second scheduled in loni taka chuan RBI paid up capital cash reserve ratio niin RBI tanga borrowing kan kalpui thei in loni to dona sumle pailama din hun nget le zualin inom theyanga depositors tamzok in hip thei don ani Mizoram ta na ding in ni nahi mipuite thiltum ula tingtlang lama in zar zawzel bok ula in kalzel na tura athat kering atira in lok pui ngal lo ani puin khwaria in lok puyang tin kanta in ni na kha alang chiang don ani tingtlang lama hian sumle paileng wak pung chho zela kun na thok tu te sum lak lo hi pung tiala so thing atanga lak lo ringot po hi atam to ni tourism lama kanram atrang chak le tourism sector asum chevel hi tingtlang lama atam tial in rin omboka mason na tu rem chang potential an nei tama an riat na zau zela malam an pan zelani tingtlang mipuite rin an ban phak in chop mizo tonga dor thei in ni chuan in tan customer rin om tak an ni zui nge in karing state level bankers meet katusoite richin tu in ni kan ngai poimo su credit deposit ratio hiani RBI chuan bank te chu an CD ratio
60% tal ni turin a besia benchmark asiama sarkar point he benchmark itin vectorin kan besia deposit lama thanem ngai loan pek cho lama thanem ngai le silo bank te hian mengrangin min bum antum niin ka ria en liam mai har sa kan tiani claim laya bankers mi da ka soitong khan ma an son lo ani chuan mipuite ne na zual ko hi kan thre don lo ani ten kan bank tam zok te hian thingtlang khua an thleng phak lova khopuya chau ma an la loma he hian kan ram ta na tangkai antum na in kan ram sum de chwa kol tu ni antum na lian zok ti antilang ani heng in zar phar du lo bank te hi CD ratio nei niam an itlang pui le nga la an ni kan tangkai pui me vem ti hi kan in zot fo ani laya banker smith kan ei pui china kan pull up china anu nung zok a phega chung ka haw na viawa kan nei le huna hian progress an non nei ka besia an nei lo chuan kan ram sum ringot ita mizo sum vairamalona pek chua ching beng ho hi mipuiten ne na kan zual ko chuan an ne na poka te ka trong kam khata wang hen in chet he nia chuak ro kan ti ngai mi lo hian mizoram mi omreng in du lo wang ka ti ni chan chu customer an nei lo chuan engang hen omreng kan dor du lo chuan kan poisa lo na min pedu lo namdang petrin beng te kha dor du lo de chang kan riat te po hi ngai ni chu meeting kan nei le hun chuan kan in ti na le zual mai thei ani ten kan sarkar hian kan bank te ne na thok khowa bihar sa te khai chuan scheme han holding kan kalpui me ka kan policy lian ber zinga mi ani angin kan policy ti lotlin na man ropoi mo tak chu bank te hi in ni kan manager te kuta kan policy atak ramachan tir turamo purnalian tak au me ka sarkar ne na thata ka tho ho kan du ani mun then khada chuan bank manager ten sarkar na loan pek tura ati diam to har satna engengamo lo siamri hi kan threzo sewa voin hi soinarem chang ning ka ria heta hian thil reng hi kan ati chiu de poimo a har satna lama theilo na lam nilawin a thei dan zong tu kan ni hangai kan pro people angaya chuta chuan har satna siam lo ram turin manager zong te po kangen du marja pek klar lo ro khatsu pek tur ani mi alova pek klar na nai ro khatsu kan pek thuai hi angaya tuna hian sarkarina pek klar ka angai beng lamina la release lo hi angma zat kan ne ya list bo kan ya kha mi pui riat lem lovin ho tu te tu nei tu te ne na kan ron refer mai theya chu chin lo bo zui po athat karinga ti chuanin chak zoka anti theina turin han holding policy noya thopui big bank kan nei chuwa agreement kan siam ani kha kan agreement kha kan zatlan angai zel don ani ram hangai na thinlung pu na in thowang ani karinga in CD ratio hi athamar ringa in gross NPA person hi aniam le tun ma khan loan kan lak khanin ada khama kan da kha LSC lem te kha sing khat vela le tur kha tam riau mai ananda khama khang kha rul khan tum ta lo ni ti chuan anda kham kha va auction sakte kanan tum khan ram hu tur polom le si lova chu tu nai chuan hei kan tire ta in ka ria khang wang khan kan NPA person kha sang viu thina tu nai ro chuan aniam thata le a hi thilom om tak ani kum sang khas ko som riat pahnia cheng noi som le paruk a bultan kha voina chuan vai bel se sang thum chuang business nei bank in lo ni ta branch po som thum panga set nein thok tu po zani som nga don in lo nei ta ani in rin tlak zia tilang chiang tu chu voina kan lom RBI scheduled status hiania tu nang kalzel chuan mi puirin in lo tial dona in thanglian don ani matlir fel tak me kalin branch zatal nei thei 10,000 crore business bank ni tumula thain ka ria
มาอินซอนเซลเทนานตีเทกันในพอดส่วนมิโซรัมสุรการฮีเอ็นฮงอันนี้ Mizoram Cooperative Apex Bank RBI Schedule Bank alo ni tahi nang ni tan sa nilavin Mizoram ta na mason na sin siat lak tak ania KLAWMPUI cheu ni kuang takain kalzel theinan do sak na kalan cheu kalome